Turi ku mugoroba wa tariki 7 z'ukwezi kwa munani 2025 twongeye kubahereza ikaze twinjira mu makuru yacu nk'ibisanzwe ku mirongo y'imbere ku rugamba ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Twongeye kwinjira muri aya makuru rero aho tuje kurebera byinshi bikomeje kuba bigenda bivugwa ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ku mirwano ikomeje gusakiranya inyeshyamba za M23 ndetse n'igisirikare cya leta yewe FARDC ndetse na coalition yaba FARDC, FDLR, Wazalendo ndetse n'abacanshuro bo ku mpande zigiye zitandukanye bakomeje kubagenda bahangana bikomeye cyane n'abarwanyi ba M23. By'umwihariko rero turinjira ku gitero gikomeye cyane abarwanyi ba M23 bagabye mu mujyi wa Uvira kuri uyu mugoroba. Bikaba bivugwa yuko rwose ibintu byakomeye abacanshuro ndetse na FDNB bakomeje kubagenda bakubitwa umusubirizo ndetse bakaba barimo basenga Imana ngo barebe uburyo bava muri uyu mujyi wa Uvira amahoro, kuko M23 biri kuvugwa yuko yamaze kuba igenda ibagota ku buryo bukomeye cyane. Ibindaje tubivugeho gatanu kuri kagenzi kako. Saa gusa turaza kwerekeza muri Kivu y'Amajyaruguru turebe aho ikibuga cy'indege cya Kavumu Airport cyamaze kugotwa cyane bikomeye cyane n'aba bacanshuro b'Abanyakolombia. Bikaba biri kuvugwa yuko rero byanze bikunze M23 idatinze naho yamaze kuba igenda ihagera. Ni mu gihe kandi muri Minembwe hongeye kuba hagenda hibasirwa n'abarwanyi ba Wazalendo, aho biri kuvugwa yuko bongeye gucakirana bikomeye cyane na Twirwaneho ikomeje kuba igenda ihangana bikomeye cyane kuri iyi teritwari ya Minembwe, idashaka ko hari umuntu n'umwe ushobora kuyinjiramo cyangwa ngo agende ayigarurira ku buryo bukomeye cyane. Isa gusa turaza kwerekeza kuko turaza kugaruka ahanga mu mujyi wa Goma naho turebe uko ibintu byifashe, aho abarwanyi ba M23 bongeye kurakaza leta ya Kinshasa ku buryo bukomeye cyane ndetse bikaza gutuma leta ya Kinshasa ifata icyemezo cyo kugenda ihamagara abamwe muri aba bagabo bakuriye umutwe wa M23 mu rukiko, abashinzwe ibyaha bigiye bitandukanye harimo ibyaha by'intambara ndetse n'ibyaha byo kugambana ndetse no gushaka guhirika ubutegetsi buriho ubu ngubu. Ibyo nabyo turabigarukaho tubiguhereze gatanu kuri kagenzi kako. Sawa gusa turaza gusoreza ahangaha muri Rubero turebe naho uko ibintu byifashe, aho bivugwa ko FARDC yongeye kwimanukanira n'ingabo zigeze ku 1500 zije kugota ndetse no kwataka cyane abarwanyi ba M23. Ibi nabyo turabigarukaho ku buryo burambuye. Munyebere rero twinjire mu makuru yacu maze nguhereze ikaze ngende ngusobanurira uburyo ibi bintu byifashe iby'iyi mirwano ikomeye cyane itangiye kuri uyu mugoroba wa tariki 7 z'ukwezi kwa munani 2025 ku buryo bukomeye cyane. Abarwanyi ba M23 basa nk'abariye amavubi, ariko reka twinjirane muri aya makuru. Icyo ngusaba no kuntiza amatwi yawe ndetse n'igihe maze nkagenda nguhereza update z'uburyo ibi bintu bigiye byesitaye ku buryo bukomeye cyane. Reka duhere ahanga mu mujyi wa Uvira. Ibintu ntabwo ngo byifashe neza kuko abarwanyi ba M23 bari komanga mu gatuza cyane ndetse bavuga yuko nta mpamvu nimwe yo kurara uyu mujyi wa Uvira udafashwe nyuma y'igihe kinini cyane. Abarwanyi ba FDNB bawusirisimbaho ndetse barasaba bikomeye cyane amatekwa za M23 ndetse bikavugwa yuko yewe umunsi ku munsi badasiba kuba bagenda birukankana bagasanga barafata intwaro z'abarwanyi ba M23. Kuri uyu mugoroba rero M23 isa nk'iyariye Karungu, isa nk'iyariye amavubi rwose, aho bivugwa yuko imaze kwinjira ku birometero bigeze kuri 45 uvuye mu nkengero z'umujyi wa Uvira zisatira mu mujyi rwagati wa Uvira, aho biri kuvugwa yuko izi nyeshyamba za M23 zirimo zigerageza kwegera ndetse no kugota ikigo cy'ubutasi cya FARDC giherereye hariya mu mujyi wa Uvira rwagati. Niyo mpamvu barimo bashaka bagenda bahegera kugira ngo bagende bafata iki kigo ku buryo bweruye. Naho abarwanyi ba FDNB ndetse n'abacanshuro bari bakomeje kuba bagenda bahangaza ku buryo bukomeye cyane ndetse bakashakisha n'uburyo bahagarika ibi bitero bya M23, ariko bakaza gusanga imbaraga, ububasha ndetse n'ubushobozi M23 irimo iragenda ikoresha ku mirongo y'imbere ku rugamba ntabwo ari ibintu byoroshye, ntabwo ari ibintu biraza ko bigenda biborohera. Ibi ngibi byaje ko bigenda bituma abarwanyi ba M23 badvancinga kuko maze bafata ibice bigiye bitandukanye, niko kwambura intwaro zigiye zitandukanye, aho bivugwa yuko baje ko bagenda bafata ibifaru bigeze kuri 5 byose by'abarwanyi
abarwanyi ba FDNB ndetse bafata amatekwa z'abacancuro zigeze kuri 15 zose. Bikavugwa yuko abarwanyi ba M23 mu ntego bihaye kuri uyu mugoroba wa tariki 7 ari ukurara mu mujyi wa Uvira ndetse babyina intsinzi. Reka tubihange amaso maze natwe turaguma kubikurikirana ndetse tubahereze update z'uburyo ibintu byifashe ku buryo bukomeye cyane. Munyemerere kandi dusubukurire ahanga muri Kivu y'Amajyaruguru by'umwihariko ku kibuga cy'indege cya Kavumu Airport, aho biri kuvugwa yuko kuri uyu mugoroba abacancuro baba Water Black, murabazi aba ni abanyamerika, bongeye kwataka bikomeye cyane iki kibuga cy'indege mu rwego rwo guhagarika ndetse no gufata bikomeye cyane iki kibuga cy'indege cya Kavumu Airport mu rwego rwo kwifuza yuko bazafata umujyi wa Goma abifashishije iki kibuga cy'indege. Biravugwa yuko abarwanyi ba FARDC ndetse bafatanyije n'aba bacanshuro baba Water Black babonye nta bundi buryo uretse kugira ngo bagire mu mujyi wa Goma uretse kurwana bafata iki kibuga cy'indege mu rwego rw'uko indege iturutse Kinshasa kugira ngo ibone ahandi hantu igwa biragoye, kandi ntabwo ibigomba kugera mu kirere cy'abarwanyi ba M23. Bikavugwa yuko rero mu rwego rwo gushaka uburyo bakinjirira umujyi wa Bukavu ndetse na Goma baje kuba bagenda bafata icyemezo gikomeye cyane cyo gufata iki kibuga cy'indege cya Kavumu Airport, kuko ibyo bahuriye nabyo nakasamutwe nakamaramaza. Abaje kuba bagenda basanga abarwanyi ba M23 kuko baryamiye amajanja maze babakiriza urufaya rw'amasasu maze bagenda bakwiragira imishwaro. Ntabwo ibyo bari biteze cyangwa se ibyo bari bapanze bagiye babigeraho nkuko babyifuzaga. Ibintu bikaba bikomeje kubegenda bigorana rero kuri uru ruhande rw'abarwanyi babacancuro biyemeje gukorera amafaranga ndetse na zahabu hariya mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko ibintu bikaba byakomeje kuba bigenda bigorana ndetse bifata indi ntera ku rwego rwo hejuru. Ibintu ni nkubwira ngo byakomeye, wumve ko ibintu byakomeye byongeye kuba bigenda bigorana. Wamfura we abarwanyi ba M23 baje kuba bagenda bafata icyemezo cyuko nta mucancuro cyangwa se undi muntu uwo ari we wese ushobora kwinjira ahangaha ku kibuga cy'indege cya Kavumu Airport. Munyemerere dusubukure dutere agatebe twinjire ahangaha iminembwe turebe uko abarwanyi ba M23 twirwaneho bongeye guhangana bikomeye cyane n'abarwanyi ba Wazalendo, aho biri kuvugwa yuko kuri uyu mugoroba Wazalendo yongeye kwitwikira ijoro maze kubikira abarwanyi batwirwaneho maze koko ikabakoramo akazi, aho yifuzaga gufata iyi teritwari ya Minembwe ariko ntabwo bije ko bigenda neza. Ariko bikaba biri kuvugwa yuko magingo ya aho amasaha ageze bamaze kwa advancing ibirometero bigeze kuri 15 byose abinjira muri Minembwe rwagati. Ariko bikavugwa yuko byanze bikunze abarwanyi batwirwaneho bongeye ko bagenda batabaza bikomeye cyane abarwanyi ba M23 ngo baze babafashe kuba bakataka bikomeye cyane ndetse bakahagarika ibi bitero shuma byaje ko bigenda abigabwa n'abarwanyi ba Wazalendo. Ibi ngibi rero bikaba ari ibintu bikomeje ko bigenda biteza inkeke abarwanyi ba M23. Ese iyi mitwe yitwaje intwaro ikomeje ko igenda ibagota biraza kurangira bite? Ibi nabyo turakomeza tubibakurikiranire maze tubibahereze gatanu kuri kagenzi kako. Munyemerere kandi twerekeze hano mu mujyi wa Goma turebereye hamwe uburyo ibintu byifashe naho, aho biri kuvugwa yuko abarwanyi ba M23 bongeye ko bagenda bafatirwa icyemezo gikomeye cyane na leta ya Kinshasa, aho ibashinza ibyaha by'intambara ndetse no kubagerageza gukuhirika ndetse no kuvana ubutegetsi bwa Kinshasa. Ibingibi bikaza ko bigenda bivugwa yuko bigomba kubakuraho, bakaba bamaze kuba bagenda bahamagarwa mu rukiko mpanabyaha rwa leta ya Kinshasa mu rwego rwo kugira ngo baburanishwe ibyaha bashinzwa. Harimo General Sultani Makenga, Colonel Nanga Costa Mutamba ndetse n'aba bandi ba Joseph Kabila. Aba bose bakaba bari guhamagazwa na leta ya Kinshasa ko bagomba kwitaba urukiko vuba na bwangu, ndetse ibingibi bikaba byakomeje ko bigenda bagaragaza yuko ntabwo banabuke bibateye, bigaragaza yuko nta na rimwe biteze yuko bagomba kuba bategwa ubwoba na leta ya Kinshasa ndetse biteguye guhangana nayo ndetse no kwihagarika uko byagenda kose. Leta ya Kinshasa ibi bikaba byakomeje ko bigenda biyirakaza rero. Gusa natwe icyo dukora no kubakurikiranira amakuru meza kandi yizewe tukagenda tuyabagezaho gatanu kuri kagenzi kako. Munyemerere tunyarukire ahanga muri teritwari ya Rubero naho turebe uko imirwano yifashe kuri uyu mugoroba. FARDC yongeye kunetraliza bikomeye cyane abarwanyi ba M23. Bivugwa yuko ihagaritse ibitero shuma by'abarwanyi ba M23 bagomeje kujaga
bakoreshaga ishyamba nk'abarizi neza cyane, maze kuko ibakoramo akazi ndetse igenda ibirukankana muri iri shyamba, bagenda bakwiragira imishwaro ku buryo buhambaye, ndetse biza kuvugwa yuko byanze bikunze abarwanye ba M23 uburyo bari bapanze teritwari baraza ko bagenda barara bafashe muri iri joro, bitaje kuba bigenda bibahira ku buryo bukomeye cyane. Gimwe mukomeje kubana rero ni The Boy 250, reka nkwibutse gukanda subscribe, share na comment hano kuri Mahoro News TV, maze dukomeze kuba tugenda tubana umunsi ku munsi kuri aya makuru meza kandi yizewe agiye kujya aca kuri uyu muyoboro mugari y'umutekano, politike ndetse na diplomasi, ukabasha kuba ugenda winjoyinga life nkubwira ngo ciao ciao.